Voini mai ni som pathum sang ni som ni pakhat ninga ni ania Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong te chi bai vek ule khovel ramdang tele Mizoram mi puitam takten an chanchin kan ngai chan thup Myanmar chanchin thari han puang le te ang tamu in do na update mai ni som pakhat zandar som le achan ve ve la tanga dar som pahni le achan ve vel khengin tamu khopuya Burma Hel Sipai tele tamu Public Defence Force TPDF te chu anin kap chiama nimin mai ni som pani vartrian darli atanga darli le chan vel khan Sagaing region Pantha village tamu township hom chunga anin kap le ani hein ka na hian Burma Hel Sipai pali ka aluman nia TPDF tamu Public Defence Force lamhi pakhat ka alumani ve bok ani tin mai ni som pakhat khan ta ha na tanga malam mel som sari vela la tamu khopui malama sipai sual tele mi pui veng him tu pol TPDF te chu panta khwa anin ka boka sipai panga an thi ni hriatani mi pui lam pakhat a thi ni hriatani bok nimin khan tamu kungtang khwa police ke ma om sipai hole mi pui veng him tu pol TPDF te anin kap le a Sipai som thin Sipai lamtang Manipur mai tai mi pali an thi thu TSG chuan an puang nimin ve khan TPDF tamu Public Defence Force te hian Pantha village lama Burma Hel Sipai ho an lo lam bun boka Burma Hel Sipai som pakola an ka plum mani Suiku khopuya tanga ba mowa Sipai ration rompur tu motor te chu security te uluk taka ve na kara KIA nam sipai ten lolam bunin an nei le in tur zong an lak sak veka sipai te hi thi le liam an om hriat ani lo na chungin an tlan che chak hle ni nan soi ni rei tak chung Chin State Mindata sipai ho le Chinland Defence Force Mindat te chu in biakrem man tuma ma se an in biakrem na chu ni zanda ruk le achan vevel khan a cheta ani ni zana tang khan police station kiang vela anin kap tran le ta a he thu kan buat sei la hian chanchin kim chang kan hreman lo ani chin mi te thinrim aurol chu putlerlinga kumsom nga paruk halkha khwa mi ama leile thlama aum mai chu mai ni ko khan sual sipai te nan mana nasa taka kutan thla ka wangin mai ni som pakhat khan kalimio damdo in pan puyangai tin an hruai thla a kalimio lama an hruai thlak don po hian motora ama poina lon thei to lo ani nimin mai ni som pani ni lai ni khan COVID-19 awanga boral ti in sipai te hian kol puya arwang hian hal tamai ti an soya mai ni som pani chuak sipai chanchin bua chuan lunglam that lo na wanga boral tin an ziak bok ani heng sipai sual ho te hian chin mi hi min musitin andu tuin min ngai sang mo teu lo mai ateu lo mai nangni sipai sual ho te u lo khrer u chin mi huai sen te thinrim na berbu in tong bu meke kan u naw poi soi lo in tha tak te phubala tur hian kan lon thok chuak don alom in na sa lo te ang chu in silai komhor khan min ti jam chete lo in lu kan tananga rolera kha in kan tar don alom ti in chin mi nam mi huai sen te an tong chuak ta ani nimin mai ni som pani khan mit china Northern Division Air Base atanga mel ni vela hla om ache khuwa kong puikama KIA nam sipai duam tak te chuan sual sipai te ven himna hnuaya gas le oil tank le thlona thun tur phura local chu an lo lam buna he khol tui oil phur tu te hi truck te chi pali le truck lian pakhat an nia galon sangli vel an phur ni nan soi nimin mandelei pi chi ta khun venga sipai du lova kong zo te chu civil thuama in thuam sipai ral thuam keng te chuan an man thu an soya kong zo te zinga mi somthum chuang le bike somthum lai an man sakti thu te chi le news agency chuan a soi tu na chuan Myanmar boina le in ka apianga ming rivereng Mount Alabum chungchang i han puang le te ang KIA le Arakan Army te tangkop le Myanmar Sipaite anin machhawn tak done Kachin State mo mai bial Alabum chevela KIA le Arakan Army tele Myanmar Sipaite indo na aso sang chho zel dona he Alabum camp hi battle strategical mun poimo tak
China le Myanmar ramri depte omania Myanmar Sipaiten US dollar makta duai tam tak man Russia siam helicopter le Sipai tam tak an hlo to a thakhat chuang an inka hnuwa mo town atanga kilometer nga vela la Shalong Mall Sipai lamin microwave tower mall tia an ko chu Sipai na la let le thei shrama he mall hi ama chuan Sipai ke mani thina April ni somni pathum khan KIA ten an chu saka May ni sari khan Sipai na la let le ta ani Myanmar Sipaite hian KIA ne nanin kana chanchin reng hi officialin engma an puang chuak du ngai lo na a tuntuma he salong microwave tower mall in baina chanchin ro hi chu an puang vet latani an puan dan chuan he kem lak le thar sat zial a hau tak ziate he in baina hian KIA officer pani an ka hlum thu le ral thuam pani pathum vel an lak sak thu te an puang ve ani nima sela he an thu chu hi KIA thu puang tu Cardinal Nobu ero chuan nui so deuh takin ti hian a chang let ve thunga Cardinal Nobu chuan he tlang mual hi kem kan siam na le in che khol na mun ani lawa Sipai hovin anon lak lai po hian KIA Sipai te kan lo om lo hrim hrima helai mun hi indo na mun pakhat ang leka kan ngai ani heng Burma Sipai ngal cha tho hian min ne a min lak sak ani ozong lovani heng an thu chu te hi dot hlom to pania anma ani po in an oi lawang ti na chang let ve ani Cardinal Nobu chuan he tlang mual hi alien lem lawa ram palai leng om ve mai nia kan strategical angzerin mun khat chawa kem kan siam ngai lawa mun tina kem kan naya he tlang mual po hi soito angkhan indo na mun pakhat ve mai ani atibok he mun hi Myanmar Sipai ho ta na poimo hle ni mai theya keini KIA te tan chuan mun poimo tak chu ani hran lo ani atibok geographical lama tanga thlir chuan he Shalong Mall hi Kachin state khopui mit china le bamo khopui in kalpo na main road sir le mo town hum chung om muthit konglua le luai lam kho chaklama mall bok pakhat ania kong chung lama om mani wang hian Myanmar Sipai te tan chuan an Sipai puite tran pui du ma se kong pui pa ngai atangin kal ngamani lo wangin Sipai su lo hian har sana lian tak an tok thin ani tin hetlang mual hnuai lama om Bamo Basic Command Battalion Khamaya Infantry number zathum som ni le number zathum som riat pakuate in khuarin an battalion bul hnaya KIA te ral thuam fam gimnen an ther fu pa wangin Sipai te hian an Sipai te tan pui tu mel tiang ma se an tan chuan saidol tluk zeta har sa ni wangin anin tan pui thei mol lova he Salong Mall hi Sipai tan chuan lak lo theilowa poimo alo ni ta ani tin he mual bok pakhat te lak le tumin ni som pali te meu leilama ral thuam fam kima in thuam Sipai tam tak le chunglama tangin fighterin bom tenen bei pui thlakin an la thei hramani tin KIA te po hian mi china le bamo om Sipai airfield te chu rocket ten an bom let mai ba ka konga te bom kamin beidan chi sang sangin an lo bein an ti boy ve boka Myanmar Sipai te chet lak na hi azimin ahim lo em awangin Sipai te chuan Mandalay airfield tangin anon bei bok ani chutia anin beina chuan KIA lampoin anral do na helicopter chu anlo ka thlak sak ve bok ani ma se Sipai ho hian an thupin an zep tlat ani pilot officer pathum thi te ro chu Sipai lam newspaper kil khata kan sun ti thu bak an chanchin an ta lang du lo ani Sipai ten chutia na sa el tianga engma ui nei lawa nun na le ral thum tam tak chana an tho chuanu May ni sari khan Salong Mall chu an la le thei chau ani nima sela hetlang mual hi Sipai nan lak le ta wanga indo na chu top mai chi ani ho lawa Myanmar Sipai ten an tum le an target lian ber album tlang chu KIA te kuta ala tlat ani chu album tlak le chu Sipai te tum ber chu ania KIA Sipai te la chuan album tlanga mai ni lo tlang hnuai phai zol thlengin Myanmar Sipai ten an hnai thei mi lo na turin inzar pharin an lo inzar pe tur maya mi ani leng lo tan chuan sudlui rual lovin tran mun an lo khong het hle ani Myanmar Sipai te tumber chu album lak le theina ni phot chuan an theina zong sor kanga baipui thla ka do hi ni top mai ani
salong muala tanga alubum hi kilometer somthum chuanga hla ania akara hian sian thon bum tlang om boka tin he kilometer somthum bil chungram hnuai hi chong tin le re te angmaya KIA nam sipai te tual le na ni mai baka tlang dung thui tak le cheng che tak tak an pal chu angaya Myanmar Sipaite tan chuan he alabum thleng tur hi chuan an pension pel rot khopa khuarayan nga angai don ani Myanmar Sipaiten album beitura an fe chuan hi thlani chuang te meu ani towa album hi mo mai town ram dep to phungyan district huam chung China border red line kiang omania China lam ep salong mual nu chon zonga tlang dung sei takania KIA headquarters Laiza nena kalpo theina mun poimo takani Kachin state khopui mit china le bamo kalna main road sira tlang dung lian takania tlang dung satlia mai mani se indo tura tan mun poimo takchu ani Myanmar Sipaite hian he album hi an la thailo ani chuan mit china le bamo chevel zong hi an control theidon lawa KIA howero chuan zalen takin thingpui sen hang do theu pain chet an la thei thung dona sipai lam ta ne ro chuan mit tuam phuit luk zetin chet ar sat pha hle thung dona wangin he album hi ale lam le lam tan apoi mo em awangin KIA le Arakan Army tang dun tele Burma sipai te hi aning kap mek zelani Arakan Army te hian laiza hmuna bulan trana tun thleng hian laiza hmuna hian training an la mek ani KIA le Arakan Army te hi tun hnai mai atang dun an nilawa kumsang ni som pathuma tang to khan in kopin sipai te hi an lo do dun to thin ani he album bai pui thlak na hian sipai lam hi nun na chan le hliam an om treu to a KIA le Arakan Army lampo nun na chan le hliam tur chu anom ve tho tur anga yang ma se le lam hian official tak chuan chanchin an chuangai lo ve a KIA chuan sipai hi zani chuang thin liam tur po zatel an oman ringa an mani lampo thi le hliam tur ve tho ma se sipai lam ai chuan an tlem thu an soibok he in ka na hian Arakan Army ho hi April ni som panga tang khan KIA nen tang dunin an lo beito ani KIA te hian sipai nena in ka na hian sipai lam thi le hliam le salan man tele ral thu man lak sak chanchin reng hi an puang zar ngai lo hrim sipai lam ero in salong wal ruak KIA te chu asan an beina chanchin ero war takin officially nan puang thung ani kha KIA te nui an ti za hle reng ani sipai te hian alabu man lak let ma lo chu in ka na hi top mel lo ani tuna po hian album lak le tum hian sipai le ral thuam chi sang anin chek vum thur towa ni tin an nei ve hret zel bok ani KIA nam sipai commander officer lianina soidan chuan heng sipai misual hoian album anon pan na konga KIA te bom kam le ti buaina wangin ma an son chak theidon lo thu le album beitur chuan an tan khuala warmo lo an la hlat lu tuk ati bok ama vek chuan sipai te hian salong mual an beina kha chuan fighter te teng le hot uizer lai puite mang theima se he album hi chuan an mang theidon lawa album hi China border depte omania an lai pui mu te silai mu te hi China ram chunga tlalu theilo tura control angai don wangin he album kem hi chu Gideon kem an bayanga kong laina bulldozer le JCB bongrulian pui manga an bay tul don ni ati Gideon kem kha tlang dung sang taka omlon har takania bulldozer le man ro chang mangin an la thei kha ania ma se album hi chu salong mual an bayang kha chuan a thei don lo ti thu a soyani album kem thlen ma sian thong bum tlanga hian sipai thanem tok takanom toa ma se tu na hian KIA le Arakan Army sipai tang rual te hian hual betin an ma ni tran puina turkong an chut cha saka wangin ei in tu le man ro chi sang an tla cham hle to ti thu KIA thu puang tu cardinal no bu chuan a soyani ani chuan he tlanga hian Myanmar Sipaite nen in beina na satak kan ma chhon nge yang he tlang paltlang lo chuan album hi a thlen theilo ati bok ani cardinal no bu chuan heng mo mai bial vela hian Myanmar Sipaite nen in beina na satak ala om ngei dona heng kan in do na mun om khua le mi puite tan zong lungai chhum pui jing thin hle ani
kan hnunga salong mual in beina khan a chhe vel khua mipui sang sari te chuan mani sahim na zongin biakina tele ahim chin khua te an ral tlana civil mi paruk thin pasari in hliaman tuarani kan hmalam hun hi soithiam le thlir thiam har hle a Myanmar Sipaite hian album hi lak le ngai an tum don sia a chhe vel khua le mipui te tan chuan ahim lo tak zeta ni ati KIA le Arakan Army tang dun te hian album kem hi engchen nge an ven him thei don ti le Myanmar Sipaite hian album kem hi an la thei kherengem ti chu kan thlir ho zel aniang chu he album tlang hi KIA le Arakan Army ten an ven him thei ngei na turin itong trai puyang u number 77 Myanmar Sipai somthum le an commander ong thet pa ya chu Arakan Army lama nimin khan anin leti freedom from fear chuan asoi ole khati zongkha Myanmar chanchin thar kanon puan theite chu ania mizo official channel thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawai chunga kan loma covid-19 thrilen laka inveng thachungin hun mang turin kan du sakna kan hlana cheu chanchin thar dang len kanon let le thuayang